Pima they define it, you define be pastor mo, nong thọ mo. Vera tempat chong haga por go chambingan. Mendigi coins at gitu ki. Coins, silver coins. Silver coins. Kacakol ketar pagi. Hari London lagi. London lagi. Tegani ka ten penar. MR le teli ki versions ke version go tho to wi ma ngang khena pure to kon miet kan dia na kan mo ba to bro man miet kan dia na tho wa kiten penar wani ne kiten penar ha ke jebri man e bro mi penar kan thai charan keni ke param phang sau ka sin khana phi te param to ong phi yo luri lura ta sna nang de jo sna bi nang hanre man de ke wi to perchang bro answer ye ke question come on wa dog become a domesticated animal. Em ngutu ka em ti bahag artis yang pi makla ong wa tho pi phang bru kala kala. Yes. Kwa khana from pi phang tu cek. Yo, welcome to the Neighborhood Boys. Hey guys, welcome back to the Neighborhood Boys podcast. Session wan ra mengi phi guys man special tam do hai ni ga set ke yong I hagni ga episode ko nya phawi ta u guessing in ni gisngi ta u doctor H Moorman da agi pronounce Dr. H Moorman u man PhD haga cultural stories, stones and tradition no. Ta mantu bon giwa ko aktif chpanga chaintia giwa ko aktif yagi prom giwa ko ab yagi prom gi khana chpanga ri chaintia yang iu ga khasi chaintia yang iwaro gobi pa yang ni podcast do ko nur kular phi bom selet phi ga phat la bon bhai interesting topic su yo iklam hini ta jana kong nang chap yo introduction cha nom Dr. H Moorman ta introduction yang phi ta kumle bon ma mo da ko pinga hani ga podcast ko phi nga man ke profession yang ngai menchua atau man pastor in the church minister dah dia ada kira lip house nam tam ter chongya ini chongya ndai perdin kita ki kam la nga ko itu kan interest atau ko bau tho wai wa ko man snau thu champang chu ni ka culture yang ni ma te boni por la pelut haita te man nalorite nga man chausuk lai study tip ta jo am ki skur lai goda sanya ta ki ta la kan ni la ki chakmat segawi man ki issue ko dear to my heart ye ong sa ta go ki issue yung environment kan ni ta ko nga na tu khat khandis pa khandi phau nga jo lai pure England pure Manchester ta mon hai pore ma Manchester ta mon de jo connect wen ki Greenpeace International ta do ti por jo em ga ni ke yiwo man yo man yele ne bentau ye dai ke environment ni mo ke ni ke ko kerso dong su kun dong te chibun gi jing tho nga la to chibun gi jing tho nga la to oi to ori environment jing sket sedang tho to ni te kamonu penne pensai environment la ni le am kam penne pensai environment hadin man kamong phreng evolve na te man sedang comment ni ke politics sedang comment ni ke society kam te Pima they define it, you define be pastor mo, nong thọ mo. You define it. That's very difficult. Come on define it with in one word. Nga Ne jo bha am bon regi ne bha nga la mo dati pi the bon ki article so thọ pe ki kot yong pi nga the third person the correct ga kot ang pi taman you define be author pastor nga I wear many hats kamong gipereng chibon dili hats wear tempat chong ha por go chambinga la chambinga por tha tempat I'm an author chambinga por social worker emi organization ga social ka society for urban and rural empowerment nga to founder member hadu kan ni la dang head kan do khat dis pa kan de pa san sen nga ni teketela hadu kan ni create chibon dili project the social worker la to hi Tegi kalam kama kan mau makan paham tu kalam I'm a columnist in the Shillong Times na sedang ada dua harjar kende I write regularly for Shillong Times na every Monday teman amte Tegi hadu kan ni lekan teli kot dat thọ pe Bon giong balang tem kan mu dia de bon
แต่มันkiwa yang perthaiแต่มันkawi to kenika yang kasi ke MR tali ki kot prom kawi to ke jingyai linti yang ki jagari krau kata mod ke collection yang gini ki prom na ki folklore na kelang ki perthai no ki wasnyau ki man yo jimut ki lene ki wa ke moral ang peten preng mo ke kawi kita kawin temot kawin kudang penmi ni kita ke jingshai na ke menor ko gini ki param chang gini ki folk tales yang lene ki tradition yang kum pam ju tho imat ang bun ha gini ki param lagi folk tales yang kum pam tho mo apo jantia ngani phanga chimba my area of study is only gentiles temot kita la da penmi ki te hayong parengan temot ka tu yong kiang nang ba kiang dong ba em ke por ga jing tho ko tho phang kiang dong ba ga kot te kan ni man kan ni ke PhD thesis la kan ni ke na department yo na ke department printing yang ke MLCU pen bi ga dur yang ga kot ya kata ngaku re sapi wa kwa akli ya tu thesis yang kinong wa ta piyo la ola PhD nang tete bu phang yang pi ke chik phi dan tada ong em ngutu ka em ti ba ga thesis yang pi makla ong wa tho pi phang bru kala kala kwa khana from pi phang tu chik my favorite story kene phi ki ka title yang thesis yang ato cultural history of giant hills in stories stones and tradition ba imam history ba iti bitho taman wan gi missionary ti bitho te imut kita chekmat gi missionary em tho andre ite memut wa imam parami memut wi hab idang hadin wan missionary hab heni dong ide em heni no dom chwa sa heni dom chwa andre eq he yang em gi yang ki kerkom go common yo penne sa gini mo so kini ki stories kini ki stone man I say stones mot kini ki monolith kini ki em ki wit wan ki jan mo la kini ngajo ang all monolith have stories to tell and I let them tip day to we have lost those stories sa then lor te ki tradition da ye bi ki tradition la em ki param ti param la ye bi kan ni mancha ho pura history ki bru jong ba kini folk tales we cannot rely on this chim ki kam ki source of history bi ongi miu chime kini ki folk tales kini ki kam ki source of history henry kan ni man khamtam ha ke we ta indigenous people cham ki wakini ki folk stories kini man ki very important sai man irap ha ki yo construct ki history te man kete to ha ta ke PhD nga man agni PhD nga mat kam te yo pi de dapat pi ko wi ta ko wala ay ka migration kaman migrate di Giant Hills ba hakutunga klambe changa Giant Hills no kaman migrate klene kaman gibru wan gi cha changchnong gi Giant ya te man sin perkat bitem tip nong kaman mem history tenang henry man dapat pi man delve down pi into champiwa kini ki clan stories nong kini mg stories mg param te for example mom kam nga to I mermen to gilemin mo I to gilemin te uro gilemin man gilemin to I ang yaw chibidi Baipun yaw chibidi ang te I gilemin to chopnar to ki lalu ki perbot nong yang kejam kinartiang nong cewar sta gilemin ki kasa ki po chen po lenjar bon hai cewar to cewai ki temo lalu ki perbot kini to chakriamon kasi to ki dingdo ki pariong ki marngar ki sengai kita waro to ongi wa to chukuri gilemin ongi chukuri ile ongi chukur to we all share that same ki ongi ki yaw bay story kini ke yaw bay yang ini ne ke senjet yang benar mo ke ibro kenapa romi kete ke juk senjet ki bay pun yang ijo kenapa ki iwa I to kete ke senjet ji te bay tibi gini porom ya pi andre em ki thaum tib di ani porom re la line pi chi thau gam chnong talang le ne chnong bare ne bhai tu dang le niam bha bru dang niam tre mo ti niam tre mat ki ha ka kom le niam bi em bai wi to ga kur ne tin daw ne gini ki porom ne ni porom ti ne ti daw man tibi de porom mi go migrate di to kam I gre yaw chi bi di to ne te ne yap ngar tibi ne won tang wan go to po ga yap ngar tang ne yap ngar em porom mi ne yap ngar wan temat wan ke sini kap kata porom de khna ki kap ki umwa yam kap ki wa yam de ne te kap ki mongot de po ke sewar
Kamter kom sa. Dia pi ni te ti binong ke migration. Kami kan yam ngar cross ke om yam. Ini bro em kita ke porom. Wa phala do khna pi te wa hepor wa de gini research no. Telai Jawar Jawa Bangladesh. Napa Bangladesh em ti kur yang i te Bangladesh desak lagi peten cita. Tengah kuat cenam kuli ki anga pi tip ma Jepang ke porom yang kita ke senjet yang i yau be yang i. Ngi tip ya. Khna ki tip ni. Man ki tip ki to i wani ne kita ke yau shibidi. Mat ki la ongi wa ke be pun yang ki jo khana i to ke yau shibidi i to kur gini. Temut poi cerita wa kini ke migration kita ko bikin nuksa wa migrate di na tena yam ngar te ke pun yongi te cross ke sini cha war nong na waran te prai kita ko lagi ding do lagi sa cekriam ne ding do mi ki pariong ki marngar wa ki sungai te gini ke juai mi ki perbot ki lalu ki bagi witan nong te ko bi dia pilih je siman pi la de chim du ko korum bubiang nang man kat ke study ula tem miam nang te chim ni kam ki yong pasa awan ki wan ong ki kita ga be pun yong ki to ke bor kupli upa pun yong ki to objele nang te la de chim pi ni to ki to nei Taiwan ki cross ki ga wa kupli teman po ki sini nang wan migrate sini teman kamte si construct ya ke kamon wa i wan chong sini. Tele chimbi gi don ki kur lai jo he. Ke ambat kam kini ki yong talang. Kini ki yong talang la ki la kata ke Jawar mo kata ke porom ongi ke talang basya. Te ki la mi ke itu te cross ke ya ka umngot ni Taiwan ka. Mana cross ke umngot te poi hete ha pam sedong hete ongi am kita ki lembrem na kita ki mu. Aduh kan kita ki mu dang am ki. Tempat hete ketika talang basia yo kurim goto yong dahar. Man yo kurim goto yong dahar de nete te. Man sasuk ni porom em ke man tragic ni porom. Te em go kendingot meris paun mi kon mo ba precisely tangwa. Man de hakatak wis ni em te kon ken gi man de to por kha ga. Te kin de lai rap lai rangi. Te man de kha kon ga hesni te emuni upa gi so to yong dahar. Teman dari the kaga, te kita te celum. Man the one kita dia akan dari kemen nong. Te bam dia di ete. Man dia bam gimana hadin? Cem giwai te bai te ew chat utak nai. Skum kon yang ka te gabai. Yes, skum kon yang gabai. It's tragic isa. Man chat wa apun chat utau pa. Chat di skum kon yang gabai. Terdep ni te saya peragi. Membahas teman ke sang pap nong kata. Dia peragi. Kini ki tegi yang telang ongi ki her senong telang her ki sen ki senong nong telang yang telang tek man lang dok ke nong telang. Dem ni te ki cross ke men tedu. Khut ki nong tedu. Nong. Terdep ni te ban kinin ki em ki cikur wan ki ongi ki war ki nyalang. Yang war nyalang mut ya yamlang. Diba ketika por go yam lang kesa chwa pragi tekam te pragi gi yong telang am guku cheni te poi gi hchen telang den te poi gi go man lang don gi hacharmang hi kini bro to mi ong to just folk tales diba kini gi buru man check pi gi ni ki man lang do sket khanong telang le man lang do gi yong telang telai pi hacharmang le gi yong lang do gi lang do itu to kita lang wi tekan ni ke porom siapa sen perkat siapa kam just a fairy tale it's a folk man ami you know andai man dapat pi ya kini ki traditional institution one champi wa hadu kan ni dang kregi pai kunuksa ka majuai hajuai man kaman ke porom pustang ke juai to aniki tegi so ngut ma so ha ongi ki ngajuk translate gi yang preng ongi ki half divine half human man ki citanya berus tanya belai ang gidang juai kita ki songut ang giwan gini misngi teman wan gini misngi kita gini lamut wan gini tain tu ber dari tanyi wan gini juai okay teman kini hado kan ni la kini ki yang kisok po man hajuai to puro gini traditional office no nado daloi hado kendo traditional office kini ba kita go sanya ka ya right
no ki je ki occupy all the officeแต่มันกินนี้มันก็วันเด่นมันสนุกซะกินนี้ก็ส่งเงินมันก็ช่องคาวายองทางคิวแล้วเนี่ยยองเชลามากินนี้ก็สันสงกองอย่างนี้เชลาก็ประหยัดกินนี้ต่อสันสงกองแต่กี้วันเด่นช่องคากินนี้แต่มันกินนกช่องชนงแต่เด่นวันกินนี้ยองรู้แล้วช่องคากิก็คิดแต่ก็วิตวันที่ช่องคากิมันเฮกตินเพลงองค์ that's how the town was peopled มันเดเป็นดับรุยกับชนงซะที่พี่แล้วไปพี่กินนี้พร้อมหัดกอันนี้gitu, the info code saya biar mana kita waktu ke migration ni, kami gemermen kami orang ni itu elemen, the ngah Islam bahal thua, ila ikut ki gemermen, tapi ikui ni sejuai atau ikui ni nong telang, tengah perkara jan imi ni nong telang, kalau thua henong telang, kalau thua macam ini idau, wa yo ada kur mermen, no, ada pertut mermen.แต่ฮันเดนมันจะปล่อยจะน้องบะเระจะมูเต้าตึมมันองเช่นน่ะองพี่ต่อมีพี่น้องบะเระแต่ขณะยังไงที่ปรมองให้ปอร์ว่าหากนี่กระไรปั๊มชดงฮันนี่อาจารย์อัมลาเรมกระไรปั๊มชดงน้องกับปั๊มชดงกับชดงที่พี่จุไอมีปอร์ว่าดูนาบรูอีกไรดูนาบรู means มันดูลอยเบียงหลังดอเบียงฮันเรกิฮาร์โมนอยนั่นเองkita gitu kan gitu traditional office memgi tigi hal thok kur gini betuan thai ti por kate pam sedong man duna kur gi telipan gina nong bare sa nong bare man ko gi chenong godrem ba kini nong bare egri dik tik bai pun bai li men chwa sa ti nei te kui ha pam sedong thai pam sedong kur gi mermen sa ti open skere te nong I hedo kan ni em ko gi traditional office ko ik so ai ki kurang irang so gi do kan ni la nong bare sorry pam sedongแต่ให้ที่ผมจะดองเขาดูกันนี่แหละเอ็มก็วิ่งครัวกันตั้งว่าต่อยองกี้เมอร์แมนที่คิดเมอร์แมนตัวยองวาร์มั้งยองวาร์ฮีแต่มันที่บ้านไอ้ประเทศแต่แม่จึงมุดอีน่ะตั้งว่ามันเงาทั่วไอ้เทรสกันในวันมีน้องแล้วแต่ translate กี่เมอร์แมนน่ะแต่มันเมอร์แมนที่เด็กขาดซะยองวาร์แต่เมอร์แมนมาเมื่อกี่เด็กขาดมามันติดซะแต่มันไม่ได้ที่ translate ซะkayak gitu history ya man yo dive pagi history yang pia yang jadi migration nang je piga page nagi festival la nagi festival la mo page kini ga bani klam kini ku ni no mulong ku ro ku to na juai ni rot ki juai nang ku punyo ku ki to ku mi na juai tendang ta kina ki chong lepan la nang tu ber jo ha tu ber la hagas ngin orat gitu ber gitu igu na ka chnong tu ber kini una ni la kini ki motor gini nang menchwa kan pa man skor gi woro alina rat ki cha tu ber te kini ki mu put chicken percent kita ini liang setengah ni ta ki lepet ki itu woro lain rat ki cha tu ber hagas ben klam ne bha ketu to origin gong ki ketu to ka tenre gong ki tapi te kan ni ka jangan ni migration yang kibru dia pergi study ni festival lah. Tekam kini ki wajar. Kili norot ki cha Shillong. Ni ba ki tre kita ni long. Tu yo pergi festival man pipa ja pergi am tu han re em saya yiri ke festival lah. Tehan pia ma ime kam tu tip ni one dah. Ni tidak yang to em history man we have histories and these are all em gi hakini ki tradition sam gini sa hapat pigi hab yo pigi sa kama on to festival kama jok he bi ba utip ya migration no kita gi pia kita ku chong sita pia ki ni ile on rot ki jwa to ki tri ta na jwa ki sen dis nem to one ni no rot ki ta ketu kelim internet ketu ga em yo coba biar ya ga ya ketu story yang biasa ketu tales sama fairy tales sama tiba ketu okay yes thank you ya begini ka prom gi brukla khla man kani man to du em ka man chibit wan la em ki sa ti bi kam gun ksa man chagi kam che research ngi em gi gitu ki werewolf mo gi kla di bru teman wala i po kasi penari la ki boy kita ri boy district kita la em prom ngi panggi brukla khla ti ni sejantia la em gi prom panggi brukla khla
tuan kin tang jo betai chai pitang ye pher gini wagi boy wagi penara ki boy kini kat kamu kena ba Desmond nga ba Desmond to depan ben yang folklore pa Desmond Sun? Desmond Karma Plang Ah. te ki man only the spirit ke spirit as well like la khla Ah. ke body yang bru man thiai gai tu Ah. thiai gai tu thau thia tangga ke spirit do kala andre he even ha ki pnaron teman man kala khla bru man wa gamedu la kala khla sa kama man gitu ki werewolf gitu itu kala khla gam tu sa te mon kani ke porom bon i jo anggi wa gini ko am stand wa ye kala sa ta kani ha kate ka thesis yang amano em kat tu kan ni tri porom khana chpang kita ki porom ki kala khla ki bru kala khla uge ko porom to chpang to bru kala khla wa chi ti than nong khle no bi kini ki stunga man matip hi man chwa man ki jwa yi stunga anggi stunga de khla setengah de khla ni ba anggi wa amibi por wa em tedu buru kala khla nong te pendik penjenjar ki te yut chnong gi sa Yut nong gi setengah ti bi du kan ni la la bi kamate chnong chwar ste ma em gui chnong amlari chnong amlari ura su dong to di war tang ha chnong amlari op chambiri kelam gi setengah setengah Tak ikhtian war kelam gi. kita setengah ta kita teman jo ong giman kita le to guyut nei di por sa di por to khla te ka prom phang te to buru man ile man dekat gam te man khla dekat man berbor jo man gi gam te ile man gam te to o man kani ka kata ka sap ko em kim jo mure exam jo kwa gu te buru nam ha ka te to ka sap ko pher em yo gi to hadin ka yo gurimu man yo gurimu te ka gurimu tim na go to o yo kala khla to ang kwa ka se man kwa go yo man ko la khla to man moi ne sa mau yo kala khla kan ba man kala khla to mon mem do daga berkat buru man berkat khla no to ang kwa ba gam te penting go no penting go kwa ba go kala khla te hadin to man ye de go ye de pen hun ga to man ong to me te ong kwa ri ta pa chong hai ta pen chong ga ba tam pha sa ba wa ni ba man kala khla tam tip do no berkat to ong me ha yo le go la jeo kala khla la kun jo lom jo do kwa no teman yi man da kala khla skeru te o hai te por tam to de diong bru diong khla no ni te ta yo do bru te kun jo no kun jo te kala hai khringen ta hap ka teman da hap ka teman kam te nang do khla teman da penyau ka pen bam ka to man kala bru te yo no te ni te ses nyau siu teman man kulmar kam te sa te ta go wi te hiti changpung am ko porom yang ki ten yang ki phangu ni u me tu ju ha changpung sa te lo yang ambon yu bi jo ambon te uman kau Nostradamus yang ki benar tu jo ambon te jana ko tuan ko podcast tu jo ambon yo kana bi to predict yêu đau man sa ta ini sai pi ni heavy ong dau poi gi por wa uper dengan nar ungam no kumpat Uper dengan nar ungam no kumpat Berenar ngam na kumpat. An kitchen tarchi na mo ite ai. Tekate prediction nong to dia nong kijhat kilin to ganar nong Oh. nong Tu kumparan. to kumpat teman man to umutan ngam nong Ngam meri kumpat nanti. Ngami mana tahu mana cewek. mat kam kita segi rekam klamu pan go man pet pigan ni yo to skedo ong sa tu Jepang airplane ro da predict chawte uta di Macam bro yang tadi no. natin de de ha changpong su da jo ambon ton re uta pu yu yang o ba kat ambon sa mi pertit yo bakla kat ambon ne uten do bakla kla uten do kla ten demon anggi porom yang o to kam ni ne ti pi Nanti berpikir jo tip em wa i khajat bru yang i jo em kata orang chunong.
Ni kena rom tip dia pi lah. Siap boleh hai. Siapa kelam siang Greek mah. Siap. Ide kentin Chunong. Chunong tak kam ni mah. Mendur mentu hepor nanti teman garab dong. Teman depor bed. Teman ang kamong iparang man labor intensive. Ngam kam bru sibon dong. Am kam bru sibon. Te du semenam ye pendep pro tung dong. Jadi tidak emi ke tradition mendur mentu hai ni mulang mah. Mentu ke sengi penbat yu to wara ulai krai hayong yang ah. Te wara yu tung he chnong ayu aga tega pentha yang ah kali yang ah. Mestap yang me. Am te tam ngam nga la ne me im hab sui ji la ija sengi be. Tek man ke yarap keliang sa. Ke yarap keliang kete ke chunong to te yarap keliang. Te por a la jo hi i por bet leni por tung le jo hi. Te ke chunong ang ya. Ko yarap keliang. Baca kentin cunong to kentin jadi kirap kalian. Yo yarap keliang. Kita naman gikitin penar peka no. Tidak kam si ida dang pun amplain mah mana voice panggil ke penar peka mah blank mah. Ini ni mana ikram teman apa mi gas de kentin cunong. Ang ya ko bita por man ole e chunong am tenang. Teman detok dau hap khawai nong i kita go wan kre. Wan irap yo. Mam super san re re bam. Te te keburu am sniang te yo to sniang tong. Hei kong mau dai pun sniang pe nga mo. Ong yo dai. Te man kat percang pelu pen man di lam ben ko dai sa. Tong ba mai ka khlau dai nang. Han kat hai yi te pun oi so kala khla rau to sniang. To ya. Dokter sa chat. Teman kete to ko perom chang te beporu kala khla to. Te changpung. Te subu rau to khla tembam yo oi te por. Jadi te por teman rau sajan rau. Te jan lebam laman kejak teman rau no sa. Man start berkara to khla. Kita to ki fairy tales ni gini tales yang folk tales yang rin folk ha. Kita. Ta tang yum em ko win ke poromon ko wa chpang uteu. Te lo kala khla sa u ten ki boy. Ki boy man ko cheni jan kinit ki block 2 ste. Ki share ki khat kasla chitu. To be khong thang be khong thang mre ki ta sa. To te wan to wa edwai. Bonsin gini ki te to ki edwai kan man ki start penar. To ki start penar ki edwai. Teman hotel lah ko ita ga sengi wan edwai u dem ne te jer kaman dem ne te janu po no. Janu po teman kelaklau the smart po te kita ko la he chwang o to o yo chwai ki. Te kliu ki o se me te se plag no. Han kim tip so to o yu kelaklan man smart o wi ki. Bon ha ni param kita se ki param kelakla. Kita ora tho wi hati sesiang pe. Em gu tho kita to ha kita ora am Kita lembah research yang pe bena. Kita to ki wala cham gi bru go ya param gi sa. Kina param. Pi ke tu mah kanit mah ko hapu kuli pi. Em gatun ni dawa ketua da yaman debate bahaga sini. Mo to wau penar to kasi. Pi kamon pi ga ketik yang pi ketu gi opinion yang pi. Da ongi ombai macam te ongi to kerja mu penar boy waroro man gi jo. Tang sini man iong jangtia kasi nenduk tu gam ke state anthem pe. Pi kamon ketik yang pi nga mo pure pi man nga da penche si te. Yo pi kamu be ni em jing thai. No? To hanre that does not mean wa mi tip no. To ko wi go tip hi ge buru to language. No? Language ko klame. Te yo phla pi cham to wa han la da kun pham sao thu yong war re. Tang ko war to it belongs to the same language group. Kete to ongi ge Austro-Asiatic Mon Khmer group of language. Khasi le to Austro-Asiatic Mon Khmer group of language. Kini to gi variation hai.
Jing siat ke ketin tenre na Austro-Asiatic mon Khmer no to ke ketin amwi mut ketin war amwi mut kite ki than ki wa thang buli yarang umlet khur kitu ki than I war angki amwi ke ketin ko klam kitu to ketin tenre yong ring Austro-Asiatic mon Khmer group of language kini to lar purem ke history ong tho katar the tho ite sa ta ki khasi la kate khasi is Austro-Asiatic mon Khmer ma te kita ki Santals kita ki tribe wi ki la Austro-Asiatic group of language to that language to ijo ma to pet pi culture la hewan ye peri lineage na benaga bay nang lineage is from the mother to lor tewan ka yi kani ka ki culture ki bam gadi gibit wan ma ki bit wan aspect ng culture ka bam gadi ka khankur kejing koridor ng kur nang ketewra ai jo nang ngajo ong awan he por ema England Manchester no tamon hakate ko pura ka tag institute ko pura tamon man gi student gu wan kalen gi belang mo em gi Baptist Methodist ki United Reformed Church wi Unitarian tete am gu PhD scholar man tip ko nga to wan na ka matrilineal society te kali ga nga ong common ga society yang pi ko man matrilineal society accept ko ga Christianity leni react ko ga Christianity which is a patriarchal religion Baga Christianity it's all patriarchal. Lang kupa atau kri jong gajeng tam to kni. Man mugam tema for example. Tena lor temot kini ki pura gi aspect mot it's a patriarchal. Ba mi kena patriarchal society. Not surprised. Nang. Hiti por nga mem jubab sa ite gajeng geliga. Henleman kan ni perkara wa kini to ki aspect wa mem ye pengkelai gajaj burung ni. Kata to ketien kekur waka lineage na gabay. Hido kan ikso ba ita? Igam ki jantia ide jo influence mo ide jo imlang wigi Bangla. Ipor jantia kingdom. Henry us yung po han ora kala mo. Temon Henry wat katel o tradition mo yo. I hado us yung o ka kets la do the last king to kon here wa kuket. O persa. Satu we. Bagi we tuan kijai buru ke patriarchal society to ke khet to her no pa hau kon no. I to no ma hau persa. To ma maintain gi kan ka matrilineal tradition. Temon dapat begini waro yo pi ba mem yo peris Andra yo pi gani ke keten khasi. Kani ke keten khasi to am to ga pertut ko e gi buru i Kani to gibi tuan e man wat kho gi em ke keten perang ye ni sa. For example, kita gi kibru go im hata Sentinel Island dia sana begini. Kita godo kan ni empem wa chamaki. They live in isolation. No. Kaman tibiki. Kibiki to ke Sentinel Island ki ite to ibu bertuji nang mtoki okay nang ibu bertuji mtoki ni bhai impam interact begitu how do we know that what they call themselves Itu we have to start. Gitu to ibu ki ti sentinelist ki nang tebot I gagni ka khasi la to kten ko ki widon egi tapi temon ki man chwa I im dai du I ni nang Shalom. Mana sedang la interact lai coba ambat cete ca plane. Ki plane teman advance ki. Nong kita Islam da advance ki. Teman sedang interact ki em pertigi no. Tahap ong ginang gini na tempat kata to ka khasi to ko ki tuan khut ki. Tak ki waregi kasi. To iu khut ki dia. Ngai te dap tho long time sa tem memo jawab ki. Wa em kitin pran belen ki wa ye te kom sai wa ki tuan khut ki. To iu khut. ya so Manda interact kita ki bro to khut ki oh gini to ki khasi.
Thì gini ke jantian dar ki kentin Yo pi jantian ke jantiawan to ha tu artikel ada am go wi da penche ke jantia to ke kingdom te hai ni le am artli gi school of thoughts ma andre am gi angwa jantia man ding jantia le ne te am gi scholar ma gi angwa iwan ina mungkin mo bane wan te mat andre ba ngawan kat kam gi jing chem yo nga to wa yo pi menchwa ito em cheni ma em cheni te menchwa em kingdom e em ngam tu tribal sa em la ga jong ga raj jong ga yinong tadin te mon kat kam ga poram te mon tu ga yinong ka lidkha lorendi lidkha lorendi to nei tu de yo yinong yo semi nan ang mong pereng te man yo bun tibian ni te poram te mon man yo semi te heti por nang ne xm chenia re hadin win xm yong I here thma Bangladesh kini jo jia ma bi kelang history la kini ki hills people ne ki khangi ki barbarian jo here ge chawa alum de Punjab de job thma gi ta na Genghis Khan is one example lang mat ta du te mat ki wi wan la sa tman yong I la am wis em yong I wa job thma cha bangla prabhat ra yong ge ite perti lem to o et mat I e pharang kita khar yo prabhat ra means the ruler of the hills mereka man sa ki e perti yo devne te man sedang job site devne te man job de man naturally nong kam I la man de yo la song chelong da un che chwai mun ni nong kam nga nong telang dang yul ti riluan chenong telang la yul ti ri nong nong beluan peting luan tin jong de luan song chenong dom am de nong te man us em la ti dur sa man po ta de yo de ni wo roi de kai ti por de ki de roi de la ki smat sa ka te culture yong ki te as ne uchita sa te adopt no ida ka te pertu jong ka ta ke jantia kingdom ita em chwa ka kingdom ko pertu jantia kingdom Jayantia kingdom sa Giant kingdom teman ke nuksa di ile man da poi teman uchimi ye wa roi yo pare nang ba I bani ne go dang rab Ông biết lưng bao tu im tu prabhat rai te lai le thmau Job thmau te cha gì sa bangla te yo na ga de jantia man o job ye ka te hima go pertu ka Jayantia sa ka te em chwa ki hima ita te la small kingdom petty kingdom to go have de teman job we get de ne te da yi ta hai te lo em ka tra em ngun ge legend la mo ipi mun chwa hai pol wa research ki bruch phangani ki jantia mo teman kwi to mem literature ma ka te ta jing sia han I jantia am bhai to wa kini ki sem yong I man progress ki em gi interaction we kini ki homes to ki sem Assam ma ki sun char ga Assam kini ki homes ki la start ki de tip ki tha ti I de kam ong pin ni tip man British nang man ki missionary tip tha andre em yong I do ki te ki por ki khat san spa ki em gi ni interaction we ki ta ki homes ne te da man hakte interaction ki te ki ta ki em chronicles ki kis em yong ki em chronicles em ki chronicler ki wa records ki events ki jingjia gurap khala mi record ro an record ki jingjia nei ti daw man em record ya ke yang jantia kingdom ta hadi por man record ki man kulum ba andre em wi professor o sk buya to sk buya ni 60 lamakla ta lum no gini ki to du ka ki jantia por lum ki pelang ki ga wi ga thup te pertu gua de jantia buranji jantia buranji buranji means chronicles the chronicles of the jantias more come ter kom sa te menchwa kani em go hai asmis tengah ko al research I have to know asmis teman-teman ke barrier ki wala research ba am tip asmis niti da we have rely on how ta tip asmis yo batai man wi ini the talk am te no andre hani hadin covid tidak penggelap perang ga kita jantia buranji
Tenai tidak imrok atau mandi yo access ya gini ke hayang pereng. Ya gini ke janti peranji wai gua pengkelal ada gi scholar bet. Man very reliable sagi. Tekan ni em gua hai kitin pereng. Wai kitin asmis. Dah hagi ni chambi ya kita ki. Correspondence lene kita ki interaction seperti ki. Sim jantia wa ki. Sim ahoms. Tagi thma gue lagi dah em itu sah. Mana tahu. Tenai tidak amat kita ke jantia. To kayonga ke interpretation to wa negata ke kingdom ni ba at one point of time kini jantia kingdom sedang gena ini extend ke cetai tamto du cetai extend ke bon kita ba de perdi is em ang belang is em new trap mah is em new trap kis em ko you issue coins to em jantia ni Hadu kan ni, em wi go suspect kita em nong krem em lem am komo ba. Em go kot go tha gi scholar yu tha chpang gi coinage of Jaintepur. Coinage of Jaintepur. Hai ni the tha gi de gi coin song gi em Jaintia. Ngai gi ni coin sen kong do hijing sket yo to ai porwa. Porang lai excursion yang do lai class ni kyong nong ba lai excursion ni ha. Hakal kata yo museum ete yo ga. Te kong do yo te coin song em Jaintia. Te di por lang kien em bana nong. Dah din man te ga yi temut dang tho kan ni em ba em kita scholar kita gi scholar ko thoi di coinage te coinage of Jaintepur la to gi authority he to gi coins ki to am to te ko kwat tho gi ki coins jong gi ki witwan gi ni ki royal family lende ki am ba gi jets em pa not east de tho gi sa wi to phreng plin pu jo to wi to na West Bengal kita tahu thak ti kot ha kata kot chambi ti ki coinage jong sim jantia to chambi kan ni la em ki bru ku rem dang em ki ni coinage ki coins we are tang hai te mo em ki list tang suba ki dang em choi la go biar sa ki coins kum yo ki ta collection jong ki ti bi issue coins tam ta ga not all kings can issue coins you have to have the authority you have to have the influence Ti sim jantia em gi do kat sa. Gi issue coins. Te ga ni mon de man de em de ko kot go khana ye te sa ki ti coins ang ki. Mana em gua dah tahu. Ya, ga coinage of Jaintepur. Man di coin zed gitu ki. Coin silver coins. Silver coins. Te kac Kolkata pagi. Hari London em gi. London em gi. Cuman ada explore bang man Man ke extend jong ke hima sa ke hima man pauna baga man kudam to de hima yu kien na go kut hai ni sa halo ma na ke hima go de interact gi witwan gi hima la sa pinju ke jantiam tu kata go kan mau piang udah he bang Dia pinga ke te ke to interpretation nga I kam ke jaj buru phi khut ka khut khut pinyo trap khut bi kasi ka khut bi mye pulan to I go bi ke jaj buru no I go ke jaj buru de lepat bi kom le niam la khaniam tre la kini ki man ga ong bai le chimbi ki te ki essence mo iten re to lepat bi niam tre man nga man rap dile study kamong ini ke jantia kasim ti bare do kata han repet essence yang rooster le new cock no cheni la very important no rooster no chakasi la rooster no teman kita tahu ki wiki essence go yo piman dua keman em hawra sa tenet pe la dapat phi mo imani ke jo ke jaj bro teman itu pertit temat kamangan le khasi than de to ko khut ki bro I Hakani ke thesis yang ngap than demat ye kitin penar pertit penar le man gani le ko yo mani wa study je man te gani ke kitin penar tuan gana ke MR le te lig ni ki version sa ke wi ke version go tho so wi ma ngang khena pure te ko kot miet kan dia ne kan mo ba do bro man miet kan dia ne tho wa kitin penar wani ne kitin penar ha ni ba I haga jabri I man e buro mi penar kan thai charang
melanggai bayu pa alane terkom sa dan tidak tetok interpretation yangแต่มันวิวมายองเสียงอุเทนองกตินปนาร์วันกันนะก็นี่ว่าอีกิขสิบนาร์มาปนาร์อีต่ออีเดติบิปนำกำนาร์สลัมมั้งกันนี่ iron smelting กันนี่แหละก็มันthe established facts ว่าอีต่อแต่มันคำว่าพอร์ลายได้นาร์กี่จันเทียพอร์พอได้ลายเนี่ยลายได้นาร์กี่จะจันเทียพอร์แต่มันkini ki penar teman joong gisa I mandai ki pekanar ba am ki inferior bagi peka mat kamu mani kan ni am rong bagi man inferior quality bagi wa original the ong sa ong nya ta dai ka pekanar pekanar tegi dekar man sa to bakla ki tegi jante pur ang pekan ajan ong inga to kim ku ban ku kena tong ki panar sa. Man kita tu version yang kita rumah itu kamu newan yo iya gitu ketin panar. Tapi sekarang itu kan interpretation yang kejantia atau kata wa I man orang kejantia jantia bah imto dogi war imto dogi panar chong nong indang MSG biatera. Teman orang kejantia teman imto dogi nyotrep lane dogi teki wa apa kata kejuk gajat bro. Bagi biatin tegi patriarkal. Kita gi sai semar sai semar lagi hadam itu. Kita lah tu gi patriarkal, no? Teman man orang jantia, kamu orang jantia student union. Teman mud dugi, pernah dugi war. Remut lagi kita lagi. Biati gitu lah. Itu gue cong apa ke? So kamu orang man kamu kelam orang jantia mud beri ya ke geographical yesa ya ke tahu. Geographical identity saya ke tahu. Kami gitu udah cong rusak begitu. Aku tu tahu sah. Tapi upi kamu ini ki kasih man pi, ini ki kasih cok senyawa man tu bawa man datang cok senyawa cok orang gimana giwan gini tu ke Khmer wan Cambodia. Otak montak ada. Ketet ke language tak ketet sah. Mon Khmer group of language sah. Mon Khmer group. Mon Khmer group of language. Ke language tu mon I ketet sah ke language. Tapi scientifically it has been proven sah. Cambodia lah. Ya, kita MG group kita kelam kita kejuk ke language kami sering. Sering ke sen ada seri tang man hagi study ke language tu cem gi man ke. Bagi ni man kena kejuk ke tendre ki sa. Senong kam kini ki yong kini ki Karbi bagi bodoh. Kila to kejuk ke origin yang ke language yang ki Malay nya ki ga. Ki kejuk saga yigi origin yang language ki. Cuma kita Mala you answer the question tak kata sah wa. Bila dapat nak kita gi bobon gi bentan dengan language tak scientifically proven. Tak we speak the same language. Ada berar, ada war, ada khasi, ada maram lah. It's the Mon Khmer group of language. The cultural lah kejuk lineage nang Kankur nang Kabam nang kejuk Memang malah cakap Cambodia hampir absurd mau bawa ni. Sering ni kau. Teman sekarang melanjutkan kanin ke development yang kini ke genetic studies. Kini ke study of the genetic now through genetics ni senam yang ngaji YouTube ngah kana petan ang bandado tenre yang ngaji YouTube bang. Teman nega genetic studies lah. Dem gure lagi macam gitu juga. We are same group sah. The same group. Pi lagi. Ini kok apa orang pikir tu yang sejarah nang le. Tuan kamu gaji. Tapi sejarah nang ri kin yima gani ki folk tales empor ya ki por mjore piku put say in one time frame. Le umur le noi prom kami yang nang ba ada tip ba we has a time frame atau they le percaya British we have history also teman tu iyo ndai madur mam tu kam ketet ke question yang sejarah yang li sejarah yang li ke prom onggi wa man yo selama teman ile percaya rebel yo sim rebel yo sim jantia demneta
Mana rebel lu ta yut we kita ipat yang yut kema. Ta. Haga rekom yang anggi yut cumi singi. Yut cumi singi sa. Ta man chewan ti mi singi em la jong jing batai ma. Em gu angwa man yut mi singi nem yut cita ja Southeast Asia. Instead of Cambodia. So that's a very important Mo model la tok kam te. Does it mean wa kita mi gini ni? Ne gini kita ke Cambodia mi gini ni? There your question sa. La tok kam te kita porom yong sa janang lini ba. Kan ni te biang nang bahan genetic studies nang. Chem wa it could be wa kini ki khasi ki jantia ki penal one ki cheni na China. Mo na Central China. The boy the Central India kita Santals lang na kita the Santals la to gi jo we no even genetically Santals kita to gi jet buru ki tribe em kan ni po Central India na em ki Santals Central India. Google na Jangan ambo yang word MP tapi zaman Google ni cuman memang study kita saya taman tiba to gi Santals to gi kita ki Santals. Kita dah tahu ki language kila man Khmer group of language. Austro-Asiatic man Khmer group of language. Teman ki ya ke tradition ke culture macam boy di Perry. And genetically la chem ki gamte. Ta kata yupi kebutuhan ke development yang ke science dah kata wa through genetic study you can time also. Niki genes yang bro you time ile wa wang ni you have to depend on anthropology for this, no? Ke anthropology temat sometime man kam te yo corroborate one pi ni kam lebi em gini genetic studies, no? Tingni ni genes la ye gini ke approximate yang ke por ye yo sa. Tani ti daw chem gi wa ni bitab dang em ka article go thau bhaktoram. Chipang te sa kaman migrate di sini. Long time se, but arpa hajars ne manchwa. Boy Chinese. So 20,000 years before even Jesus Christ. But Jesus Christ is only 2,000 years. No? Teman kita tak isa. Teman dah tak kam teman tak itu sejanang limi ini telah lagi sitai. Kita it has to be done. Man research has to be done. Menurut orang sa. Dari hak tradition yang hagi tegi perom yang itu hagi. Mi ini rebel lo same. Kata. Lao cumi singi. Hepor wa lai cita jam kita tain haflong. Ta ini hakalan. Mun hata ko yupikan ni kada tempra kita mem de kata. Hakalan railway station hakalan. Em tigi mana em tigi yang i unai tai. Em kata structure gula rimma hata perdisa. Tepenyu gue de tip man interest gini to anggi nga pet gini Chinese anggi ka kut sejar. Kut sejar. Te man pet jaga nong heta. Kat man nang pet ja te mam sa tho ga. Man ye ni chi ye nei tai kala. Te pet chi pet Chinese liang. Te te yo man nei ti thau yi nang chna gini kilom yang yo ro. Tai kilom ba bo ba kong gi sa. Teman kata ke porang ke jingmut go wan nga da wa jan kata to ke last ke isa ke glass glimpse yang ya kini kilom yang i chwa wo kat chola mo kat chola man sedang kamu ong lu to ke ni to ke khado pe pi kilom yang la la sa man ku cikru ni ni sna kilom ba bo kang kita ki isa te am kata ke kut sejar yo pinu sejar bon bagi te ki jingbut ting tai ku kam kita hani hadai stong han jan nong kle hai te em kita la dawan nga ti em ki mo benai pi men chwa ba ki mo benai bon sin ju ba ku penyin wa ki ni mo konor ma ong si chwa ki mo penyin mo konor hai te phala bi te ha dai stong to ha jrong lom ba em nong te em gi kam ki nam tu ga ba em gi le ka nam tu ka te bo gi yang tu tang wa man dapat behavior MG kemang perangi footprint. Footprint ke apa? Jualan kat si foot sabra. Kita kejet. Anggi kita tak lagi.
Kejat sejarah lagi. Cerita lagi. Kejat sejarah. Ciput sap. Punya bro deman cayan deman dah hiwang banyak wah ba bro. Kita ada bisa man haga tradisional IM kita lah segi cayan. Nada podcast. Hagi cayan man amane talking about cayan deman kau ramha lah dong yo cayan. Ang gimar. Gimana orang. Kamu itu yang ramha gitu tuh gi kana pruskama no ma. Yang minti bagi kita mah tahu yang mah senang kamu kita orang IM kita gi Umar Palangki mah gi cawar seti anggu to Bailan Khairim to Birnang Po kita war to gimar pors im jantia nang tini bedap dang tho ya ketua ke yongmu ran yang ti ini bedap tu ya auri gitu kesi anggi khana para to ikitin itu udah doa nang memju pikor kubor doa gitu open kelap pertunya ka khana para ni ba to ikitin kesi tadi nda tho gue artikel Selang Times ba ide emprom itu hipor tu ran yang ti tu ran yang ti teman to hipor ang man lead wi tegi cepai yang sim jantia teman job thma gitu ong bagi kso ko tega wai teman da pai hai tu khana para ta sel ga tega wai sa mana sel tega wai ong te kitin sa yo khana para man yo khana paten sa Yo kana paten. nei ni mat to ke pot yang sim jantia da pa hu doi ni ti nei ti daw mon I khana para em prom ya tani ti daw gitu ngayo ni em de sa gu percaya ti khana para to em ga artikel go sha Selang Times Man piu tak kan. Haman man gi chnong haman man gi te gi pertu ki man da em bagi story. Em kita gi mo pa mo chnong mo ta de em bai gi mo la pe mo skia le khur gi mo skia em mo te o em prom Waman gaus kia ma. te wan prom gi wa ya tan gi o to mo ta panem kam gi de tang skia Utang sekia. ha Kaman da tang skia. kita te gi prom sa ta mo hadu kan ni to mo em yo ani than da manda penchna gi sa da pen miat gi o jadi kini te tahu ang pi mana kan iga thesis yang cultural history in stories, stones and tradition. But every stone has a story to tell. Jadi labit ngani udap em wi wala yo em wi ka video small video about janti agategi nartiang. Wala buruna asamis tam he doesn't know anything. Sa anda itu lah bon ha pi mo gu emprom gitu bro itu emprom. Kaman ga yung piman da yo ma kan ni wad I man duna tip gini history. Nei bah history man da sekelas college man boring ha subject u man boring ha ta ite daw man gini kena khro kat it ga I yung igerta yung iman man mem di interest ga gini history. Mem interest ga kawan em kam gini history ha gini ke society ha gini ke generation. Let me start by the slim hiwo ko agam ni I should thank you. Wah. Dibha history yo phi menchwa ke medium ko panem kami menchwa di khana porom ti abi kan ni temi apor ri aporam but you have podcast na so thank you so mari omingan ni ang ko ni ngar sa to it's the best medium yo khana gini porom seki paten yang I because this is the medium now no menchwa the khana porom pi but that medium has gone dan rega ni tak medium ko kan ni teman kata tak ko bima rega to answer your question tak ni you will not be able to understand your roots if you don't know these stories ni la gitu porom ni bon sa to bi no where you are jadi ngajo ongai gini in every tradition in every ubru hagajing im gyong o he has 3 questions. This is from the beginning of the world and from the beginning of human understanding. Hadukani, we have 3 questions. Where do we come from? Why do we live on earth? And where do we go when we die? Nang? Kita. Telah dapat nong. Teman Bible where do we come from? Eden of Garden of Eden.
hagan yam tre lene ha om ba tradition yang tu nyop trap nyoskum nong to teman de jaban la Christianity yang ulai ci paradise nong lene ulai ci du jok tenin ongi tegi bam kwai dwar blai lene tegi sorkap lene tegi kini ki answer tu tho bro to kita to ki henry ha go jing im bro leman kesngi perchangu understand what is happening te te kini from manchwa man ap kini from mem sao tho gi henry let me explain it to you now tho gi to kini ka from phang sao nong tu uksawa lai tu da tung to ga yo luri lura sang ya yo lu ra kai ta ka sin khana api te param da ong api yo luri lura ta da snab nang de jo snab gi nang hanre manda ngam yu lu pi ni param ka wi to perchang bru answer ya ke question kaman wa dog become a domesticated animal kaman was dangi bru domesticate nang upsan yo sa uksau to em ko jing jia nang to yo ben kita gi pra marado wadai kuli dei tum to dei te yo ben gi o de te kenjet gi tum to to nei ti do nei ti por ngam chong de gi marat ngam lu chong no bro so that's how domestication happen of dogs we answer that question to ko we no answer gani ka param to kaman emu kusawi gani ka sub ko sen yaki animal scent mandalai be do dong piyak bidok sa what of you smell like sen so the answer kita question to wa kenjet ki kita tum to ora kenjet ki kita tum to te man nei ti sen yang tum to kenjet yang ki to kusaw nei ti daw you sen ni gimana so di sana tu percang ki answer gini ki man lamba kita ki question yang ki chana no di story was nyau correct Ghost nhau yai tok wai te kataga ability yang tu kusau. No, that is the way of answering that question at that point of time. Igan ni man answering the question, I tell you scientific evidence. Hap corroborate ipi ke anthropology ga manongga, sociology ga manongga, ini ga manongga. Andai kita por mem kita, mem access kita. Kita tahu answer kita ga. To kuitwan kenika. Ikut gini porom panggu krem lemet letang tem detip no porom tu wa krem lemet letang teman wa uni benai wa sengi to spiu gi tadi ende yo suk uni benai ga sengi teman spiu teman it's it's a tabu lene it's yi tem te man gesang te yun no ga sengi krem lemet te krem lemet letang jo ji ba em điều chừng nào cái sinh ta dom của perthai, thì mình dom của perthai thì buru desa cái dom lengo, thì nâng kong thì mình em có cái đòn bar cái hết thế, thì mình nâng kong phá cái đòn cọ cái knor mình poi đòn cọ cái knor thân ô lại yosu cái sinh của miệt cái thai cả, tất cả là trai cái hết đặt cái chi đặt cái knor, tăng cái này đào mình rung kok ki kenor honbil em nang ini dak ini kamu kenor tong kita wa nei devedat kita kenor yang kesengi nah ta hadin wan ta to cut the story short mong hadin wan pha gido siar pha do siar ten di dang go siar khro itang ini krau siar krau jutang teman la siar to man lumboj lumbiang o law de teng men sem go chau rit go yi teman jiu gau penbor kesengi tong kesengi okay to yang de yemi pun bor nga wana tang chwa wana mi ha mi kni listen see the connection ha kni mi listen yo wan biang kni ti daw man gestem kni usir le listen yo wan gesngi rasanya to kata wele pen mk gini gi story woro gini to you answer gitu questions go yogi hetifar questions hetipar ki tesa ki answer ki teman pet gini prom dong cem to kam teman ikan ini min pet gini prom de wa sang so wa prom sa le min pet gini prom bara em kita gi hisa kita gi hidden message le gi para gi
bagi khabar gore sah gini tu orang ini perom macam begam teh แต่มันปอยพังกันนี่ history พี่กำกิตกิปรมกำกันนี่ปรมกันนี่ทัดละสกันนะก็เอาติบนะพี่จุสญาจุองกีมันก็ปรมจุสญาว่าใช่เนาะปานนี่มันองกีติการกนำบัดว่าตอมมันก็เสียได้ teh por tu sejarah Angli sah por sejarah Angli tengah lah kata kejuk kejengkeli cak kelingan lah yom man kamte man ijo em ki visitors in the US ni England one gitu tengah sau kan je sah ngala khana prom gi sah pat kini it was dug by the people using only the edge of their bows and their arrows pa kata ko yang nga it must take them an awful long time to finish it ngai it didn't strike my mind no to I say kata kejengkeli teman dah tak akan test kat they terang renti pada kenam hai teman to simpar ke ginang tandai ngan hai tipo jumpa beka on no but if he has a large army then if there's a big army it's all possible sah man kata sa point but kata teman kawi tandai kamte yang ni keporam man you have to look for this answer sah kini le ong kamte ile wa em gani keporam kamte sah there must be some message, hidden message whatever it's trying to answer some questions hai di por sa le ma betul ki gare that las ken no na wai anjing tepi te bagari te sa boy boy perti thao di tu man that ha nai man that mot go open ni waแต่กำกินี่กี royal family วันกียองปอร์มันชัววันงากำมีกิเตลมันคือเราสาวติพีหากที่สิ่งที่เราทำอีกอย่างนะฟังกิเตก royal family ยังมีใจเตียมันชัวมันก็แต่mo ke te yang sedang na te legend yang ketigi kali dekha bo to Laurendi teman te poram man yo kini ki bo ni ki emot kamte it's always they try to penyu bai betul it's a divine birth man kita lah kamu dengar dekha kha no kita kali dekha ta ko nang ang be na dekha te I te ta parami tandai bo phla bhi man pure bhi branji emletri kini ki version yo isre ma wagani ko param yong I chpanga kali dekha tangwa ki wan mon dekha yong ki ko param sa ka perti le yong ki tangwa kini ki param isre ma gi amba kene ka storyline man kejo wa em go we ke dekha la ne we bru ke mo we dekha man yo auto ke dekha ta melinyo ka chat la ne bo khana wa dem ne te hadin tisngar si das dang o lai rap lai riang das dang go lum ko yung chat ja chat dor go to man po yung phalao le ka man ni yo la ni nang kong em yu au singi wa ara ja kam jo ma singi le yang teman cemo to ada keburu gua negara dekha ko kala ko aji tane te kso kwa man kso kwa ta khana ko to nga to ko de pha o man khas em ni man ta yang man chong me yang khas em ta teman chambi ni ki buranji la ki te to ki ko common sedang ni ke Jantia Kingdom te ki same stories tang em go le version man version mulumala ma mu bon re tang ki ban ki version sa tang element of the stories ta kijo te to be pla yo hi katani porom mi chpang tani ong pi chpang gi nyam tre phi yo phi man ta gi nyam tre gi i gi jaj bru yong I jain tia man I ha ga jinga gi tani bata shot phi man da yap ta man bam kwar ba dwai bam kwai khot blai and all gitu khana phi nong teman ko an man leng phi man kecik upun long phi ga tu man yo petai phi man gi jaj bru yong I man gi jingat yong I phi gi jaj bru man da yap man kamon sa pha kate le bi kani ko angi man da yap ti ulai bam kwai dwar blai kani khasi le joy khasi le am gi joy te sa man da yap angi ulai bam kwai dwar blai sa te ha gi jan ha joy wan ki am gi sekta win ko angi sor cap sor cap nong teman kidang am segi wit wan gi layer sa chwa poi sa kita kat blai le ne kita ka hi handai ko man common hi tawa kita ka ji sa kita ka wa lai bam kwai
Teman yo pi kita yang usnau tu pi kan ni eporan de mon I ya gibru ku mahajan ku chongsuk ku chongsan gi mem kam de kurau ki nang tong gi o kita te su chong darin kripati nang Dios na betik tin ang ya kita te su chong darin kripati anda suk de san mem kam de ku kran ma da bon go bo beten gu ha te chong darin kripati ya nang Teman kita ka wo chong ring kripati is the bliss of life. Man kita to ka ko bhado yang kecing im man de yom chong suk chong san ram. It's like paradise only na. Man ha ka concept yang ang ba gani Abrahamic religion. Abrahamic religion means ka Christianity, Islam, and Judaism. Kini am gi kicho berkomperkat ya kata ka afterlife no. The wa da poi che paradise le paradise ta yosuk ko chongsuk chongsai nang ka paradise ta ile ga joy ta ma I concept yang kata ka blissful life le ne ka life ko man chongsuk chongsai mo man yo su chong da khana pa tam de bam pati nang su chong de ko klem pati de bam ye khana param kata ta ga bliss kata final kan. Ga final dia su chong la su kata man ka paradise yang I to kata nang Satu. Tapi mal tu ni reklam ni kata pegam culture ki kon kulam pi agam pi amenta pi gi yung environment yung gi la hagai pi kamun yu pi kam kanit wajai ka wa mentru kani ayu de kala chadut de kala yi ga pi ngada ong don ni wa sedang tho to nga mem training ama background of writing mem to wo la train wo pure mass media journalism lene ila school la nga mem yo la school chabar nga high school no government ke lai 12 science Saint Anthony jo ong ate yo cho perchang de science man lai dem hoi un byang che jwai poi ko de kyang nang ba te mitre kang bi la dem ne kyang nang ba te mem yo ke exposure se lek no te ko lai pure na England te lai pure England mo chisnam mem te ko trino pure tho wo visa ndai te tho to ni te den hi ko concern yo ngai ka environment winga man do man chwa la ngong man yo ka ni ka mining man kta ka sangan bha jo lai jing ni thau kam cha kitit ki thau karkhana cha tingi ong gi pharang downstream yang mentru kita chwa lai ka Bangladesh chum be te na do ti por yo mem da kha mem hi de da yap ki kha mem ki bru to ngan jo kun mo ni bha yo phi ka ngan ni ka bai pun yang I to I go wan ka to wan nang kong wan chung snong na ka man ga yang I ga yung ka chong wan chong jwa nang kong ti yi ki ga man chwa to dai da khai hai ti por ka da kha to kit I na daw ki wan Muktapur wan dai he jwai hai ti por ka ni ka kha Bangla ni ka kha andra phi mem ga ta I yo da khai le sin ar ti yaw man wa ga yaw Muktapur wa yaw daw ki ting ni ki yaw le am ga ar sin do ti por ta ka li thet ngana daw ki wan dai he jwai ate por ang yi na daw ki na Muktapur wan supply da khai he jwai ka da kha to go yo ni ta teman all of a sudden kata ke mentru kata Muktapur wir ada kha to naga mining te ngari yo ite de menite de perchang so nga ka role nga to mto ulai ra plakat ulai I see myself kam ka role nga kam ka advocacy ko create awareness so enlighten ni bro ya kini ki issues tengah kita I've done that more than 2 decades the thought man le am go follow man le research film read to big article nga Shillong Times ma for euro am jing thought ya archive song kis phanga environment mlam to rite nga man you talk environment NDTV the interview Al Jazeera am ga interview kinya dan ten am ginu ki research ki wana US dan New York Times
kita tu kenmu saya kita wan interview niya Jepang ni ke issue tadi jo like lam lai Jepang ni ke issue chato ja iya kan ni ke CPR Central for Policy Research po New Delhi ni te bag mining ke land system Turin po Italy teman kini ki deman jo percang gi highlight sa te ni ba ngai ti por Mam South Tori hatangwa deep in my heart nga South environment is going to be big problems untuk kita 2 decades ago maybe 3 decades ago look what happened now the UNO it has to come up with the sustainable development goal TPP kita sustainable development goal kini to sustainable development goal to gude pediang da woro giri yang bertai em gi kanyau tali dua kinong sencar yang bertai woro ada yogi wala da mye wanra ye development go man sustainable within 2030 to achieve ini we only have 6 years only temat ke bertai dekut mya de ke bertai ko man kan ni tong em kita ki 17 sustainable development goal tikini waro baik juga environment baik kula la em development to it should be sustainable to wong ai de chna surok temat de ya surok te recommend re to pa ji ko sustainability te poise te wa matu ngana stang dong it's a very bad idea wa chna ya ka surok nerot ang wa matu nearest example la wa amkra yuji ang wa amkra to chna yung gi bro wa amkra ni ti da mi ri phila yi ye pen bha ka wa amkra impossible nang ti hedging scan man da to kwa chna surok di bha ka surok yu chna from anywhere nang ta ka wa ang yu chna ko bi chadkar ye gu chna ki kanal ne ba man plain mo chna gi di kanal yora gi chi heli chi tor gi hanai i dang yu chna pen la ga wa man tu nu wi man mi re tenai ti da man kedi gi chna gi surok mun mtawri te je ite kla umdat ketum tawri gi issue kan gi issue to te mari dep gi te surok the first thing to happen is sedang gi bru chna yung itu nang gila chna be nang man em thau tu mudur ka te nang de ang surok da jan gi surok te man chna yung gi bru itu ko yuje woro gi liquid waste yung ki to chmentu no liquid waste ki gina yung chaja gina penkena ro amantu to hadu kan ni ka dep file ka RTI am ka RTI dep file ka water supply hejwai to ko bo ni to dang naman tu ye bi ang da wa gi tu umwan na han rekat kam ga jupap yang ki ya ka RTI yang to wa la kam 60% more than that to dang ga mentru hi wa supply ka jwai to ga mungan teman le jap ke mentru mun hedging chair dekut teman kete jing em ngatuk surak teman kete ko bisa TV u phla do to kani dem ga ruling yang ga honorable high court Shillong bench ma Shillong high court wa kani to em ga wi ke PIL ko file wi bru habi to ga umyam ko chna yung gi bru hajan re umyam no to the right high court wa san phao meter na ka bang yung ka yim to chna to em kwan construction nang kong to ga rai ko to umya me re hadin wan ga high court extend ga ni to for entire Meghalaya the point ni to manila ya gani mem implement gisa ya por chna gi ni sarap wa mtu ha kani de man ga contempt to court contempt to court order baga court order em de standing court order wa mau chna bi san phao meter lam kla na ka wa mau em gon kon structure ye phi mamalai ka kam test ket tamad de ye so ye dai ka wa tapi kiwa i usna phla do to man i kam ge buru jong i ge buru i to man kam ge indigenous people la na ge buru i
imi ta jing im kuman very close with the nature. Hmm. Very close with the nature. To chambi ni jing skat hi wa go bo ni ki jet benru pertha ni kuman indigenous people mah la live Amazon live kita ki New Zealand ki ni ki man ko jing im ki man skat go very close to the nature. Ado ki Native American depa apa USA mah ikut ki Red Indian. Ndem jo sang tok kina te yang Native Americans. The ki am ki go jing im kuman very close with the nature. Ila jing skat am kita. Tahu pelawan mana po kami ni tahu man kamu nuksa. Kat kamu ga ambai ke tegar kom nget mah ku yang rim. Mentru is not just a river. Ang ya ketavir ketekan. Ketavir ketekan ni bah. Waman ka kanong da kanong care ya kiwa. Chong kiwa sa agni. Senang. Tapi mana chong keri pi mana jauh chong keri pi jauh. Emdo wada man yam tre. Mari cross mentru dia bilau. Ni bah man the cross mentru man pan ngi ke jingi da yang ka wa. Man my point is it's not just a river. It has its entity. Man em ke entity lah sa. Untuk do ko wa. Te gini ke komperkat em ke horok gi ni indigenous people. Sa. Te mo phala man kan ni man kete yang sa bah wa tip de gi gini. Kam ong pam tu. Tip de gi gini mo ni ti dau em de kita ko tip uburum ni gini ki. Ya kita ki indigenous knowledge lene kita ki jing start urim sa. Handai mana pet beginning jing start urim. Heti por kamong ni em satu re ki. Handai mana pet beginning ni di ai tume ong de man kata man voice ba ki sa. Sin perkat bite ong oh man ke wa aku kentang. Wah. Heti por ong pi ngai bet. Handai mana pet jan pikan ni de kata kom perkat wala yi pne ban sa ga mentru to i ji mun to nang ton temot ki heti por ki tek answer ki rai kan ni ban sisa Jadi bu mana dep tu surok mah dep tu surok bypass dang em hi gelat wadang giu penek bensai mentu do kata stek mat kata ni ta ka yi ne ba kata ka standing order yang ko code m semon nyepi ka code man ka wisdom yang ka man trong ka se modon tu hejing sket man em ki jet code go man modon tu kam nga dep tho chlong time siba kan ni ma tala da em ki code go wa ong gi ye ki chim somoto ni ba tho ye ki chim wa ong pek phi da contem phi code kat kam ni go tho ni jubab to nam to ngam ni te ka somoto sa ong gi ka code ye ki chim kam te de bon sin ni ka code on chimon go to em lai complain ni lai file nong lai file li check code temun da em go lai complain me la ne file bang check code to em go violation ye ka code order ka code ye bang go ye go e go very ji sa ni ka tem ti bi mat chong ka code sa teman tang go ye ong to te da ni wa em ka code order ka ni wam te em su wi la ka order yang NGT wan em ka case ko te file lo ma yi tu yang dulu ni betul yo em kata la tak tem em yo ka pure kata ka ruling yang kata sa tangwa ko pure ya mot kini yang ka high court to wa mo chnai san meter na ka ni em betai sa mean level na ka mean yi yang ka river san meter mo chnai ban ban Saya tam yo hi kata ka yo mentu dan ye kita gi surok ye kita gi ora oklam pitun tu good points pi ye gitu gi environment yang ani man mana pet bahaga environment man hangas man sa ta experience yang mana yo man cingkwa gi buru yang sini snya pi man kwa ga ta gi 4 lane 8 lane kita gi 16 lane mo gi wa ha bi surok pi yo sukul lai kawan tang man ha experience yang mana yo man sabar mana yo ika ta surok ma hun ha ma surok nai tang wa ga environment anda ngas nyam hoi de ko ne bai le ga le le sma dan ne tere ching chit le klan gitu waro to em khlom em cham ne no tanga engo vi to hame ga le yang i man i le khen to surok le da ching cher ta lai le at least man ga fresh air rang yo ga phi iban ite pang wa na UNO hi ma kani de yeburom lang gi chno gi ri waro wan gi te gi khanyao te gi sustainable development goal nei perti jila sustainable development goals
Wagi goal yang gibro agiri to development should be sustainable. Development is important. Untuk orang imam. Henry kita development yang pita man sustainable. Sebab bro ada tibi mau sepang kita climate change. Kua to kan ni dijui. Ni beda kita apa orang ni po India lah gumju cross sanpau degree. The cross. The cross sanpau degree. Mencuang gibro orang climate ni scientist. Nong, Henry dijui gini bro aja lagi. Climate change is happening, ketika global warming is happening, all these things are happening. Tuan ila, tu kesengi kan wan dang paji, jadi depo gele pau tam. Penyu ba. Di, ini deh, minta mansua tuan kan wan lepas study bim. Tuan kini bro aja lagi, tuan dari yang orang biang ikam teh, yang cua ke environment, yang cua ke environment, tuan kepenting kita yang ini mem deh sah. Kalau kita tuan ini deh cua kita cit. Dan ni kebetulan ke daw yang environment tu agi pini unpredictable climate lah. Mie dia predict climate. Kira ni. Pi mencua kena pi telai. Ki wah yang ki tip ki yo slam. Duhi jangan kerja bro yang jangan ki penar jangan lah telai. Em bon pertujuh slam. Macam. Tapi tim slam ya nang. Selamat tiba. Betul. Arab amiti bagi. Pengalaman deh. Bagi. Isang ki. Namli kita mau rap amigi. Satu. TV itu. Tu kian amigi. Pancong Slap Pro, Sapsi, tu peliang. Nah. Kam Kita ini itu tak. Ila itu tak. Cong kata velocity, cong kata intensity yang uslam. Wang uslap lepro tak wakat. Wan brup ni ba. sengat doh. Nang. Tu peliang wan dong wan ne becai tu nang. Dan ne les ngi so nyaus ngi. Jong gam tenet di swen em des ngi nang ne. Tu peliang. Tahu cai ni ba. Au cai ne. Doi je berubah. Em gam te porom yo. Slap. Yo slap. Henry pai jelu ni champion ta ki satu gi ya ka. Yo slap bega velocity ga isa. Tu bayu kena gi pi. Tau slam tu tu slap kendrong lembong kebah. Terus na bute. Bute te mud man de chwa wo kebah ang gi tu slap wo kendrong lembong kebah. Man yo ra kebah ne yo suwa. Amte. Tu kini gi kebah man ya kini slap mud kena gi por hewan por jo man gi. Tuan dua jam tesa ke velocity kapan joru. Tapi ni lah kata tesis sangat batai saya teh. Tuan kita understanding ya ka ita ya ka climate ya ka jila. Amerika sah. Ante. Kayin ga responsibility yung individual ma. Bah bunsin jo do you blame be. Ong government kam saya. Tawa mana lagi ring ayo bon ba ma. Mana lagi ring tu nak kolong, tu nak plastik, tu gi. Kayin ga responsibility yung individual an gitu. Nga pura em kam sah. Blame government suk tawa man iwan hewan emi. Sah. Nga pe nga bon nga slam kipor. Kibru go jo la nga ki staff nga ki tebe gi teu bru. Hame klong hame ora klong. Ndio. Ngam jodi ya lagi klong. Klong besleri itu. Ila ta ni. Wa hagachi singi la di ba no tu minimum art live dia. So water is not a problem. And I'm wasting 2 bottle no. I'm generating 2 waste bottle. So teman jo ang gibruing ang what change can you bring? So teman ngajo ra klong yo ngai bu. Mama jo mungkin be gam tu hai tu am klong gi kot tu ka laptop. Tu klong dam de am. Tu jo klong gan ni la sans nem rus nem rao. How many bottle I have saved from going to the landfill? Terusnya guilty. That is one example. Yes. It has to start from us, na. So, a generation of waste. Item to perkara. How much waste do we generate? Suka miji cipa that. Itu chips ini
Thangan hai te na rei to tips the bam tang kata go waste generate to klong the depth hit we chips packet depth hit no nite so quiet of hit so in a day we generate so much waste then it man nga as much as I can I always eat fresh kini ki bam gu man gu dai khet gu dai a gu jor gi nga ban lek no gi nit ki sla cha gi chimi gi tun gu mi de gu de chet hejung rei ong thit da nga hi wo thit chips what yi kon nei khna gi kon gi lok yo nga gi kon gi por lok yo nga la ong gu thit bang mam thit da gi tu but when bang a perkat man ni ka ka you get the waste go generate it because the next problem in the world man ka waste kan nim phu yoi ka nang han rei ko problem go ha ba nang to go waste But the review guy ka jwa to yo. ta wa phu yoi ka the larger picture sa ta mon ye ni la yo phi ong te Native American dem to Seattle chief sa you begin the city of Seattle ta pertek in opta sa to Native American chief utte deb ong something like this keep polluting your bed something like you one day you will suffocate in your own waste fi la muslim no man suffocate fi ba kan ni ko waste go generate kai ba pa kan ni than shop you online how much waste we have generated na ko we tier Haperkat baik terswe. Puyo kata perspektif ngarang kan ni first time yo kata perspektif. I try to live that life a long time ago. Okay. Lai de kijat man kan ni ora bragari man tanga man chwa hajwa am jora agri nga ga kata ga kri go man chwa to ga alto kan nya pras nem kso ga not even 1 kilometers to not even 1 lakh kilometers. Lah ni nga sai kri to I have to have a reason why sai kri. Nung kong to la da lai shilong the lai sumen that means I'll go by the public transport. La da lai nu li tho do wai gi kon ni tho do wai go yung sem te mon te da sai kri. Te I'll calculate also yung paisa la yi bu ong kham la ma rei no kham la ga paisa nga kham na ba to ye ka te ka carbon footprint. People are not talking about carbon footprint. How much carbon footprint I produce? Mendon betul la nga chong semen la ya agria. La shilong. They produce so much carbon. Nang naga agria. Tade wa chong na ga sumo la ne chong ga taxi. Temo de share ga ta carbon footprint nang. Wa ngau kita passenger. Mem like ka taman da minimize ka sa na minimize ka sa carbon footprint na. Sa tani ti da wan nga bon sin la shilong lam toy wa jan la ne lam toy wa mandala ya temon gi kamo kat ho dep to de met to de stam ya ga yo gari temon agri ya temon kita man nga deslam perkara ga kita da stem perchang praktis kita sa pa bi ga ni dep ko to ga Greta Thunberg tip ga nang ko to khna ga persa Yes, tip. Por travel ga na Europe cha US. That only trip she went outside. The ba ka calculate ka carbon footprint ko pen mi ga. Ni ti daw lai ga gi da gi yot no. Ba duna carbon footprint. Wala lai ga airplane tuman jor ga carbon footprint. Degi ji lai go. Da gi yat na gi yat. Kiti gi mostly the win the isa laga teman calculate the carbon footprint so mat kata maybe that's too extreme sa teman ada man ha level yang i mat kata waste ko as much as we can to minimize the waste sa ngagar mo man chisen kan ka khona man am go we go pura go ti pa tata institute pa nam pura kata man we sing wan kata I'm going to share this. I'm not shopaholic. I'm just helping the economy.
just helping the I'm just helping the economy. Man, it's very catchy, you know. Man, ite ta ko ag bru nga ji se man shop hi to way rap i ga economy. Nang. Ladam shop i dam ni rap ga economy. Nrei. In fact, man shop hi to perkhat ri thani ga environment sa. To perkhat ga environment. Ba nga jo ong ba. Nga yu kurim ye ki yung sam la jo ong ba. Man da lai gi ni ki shopping mall ki. Thet ni patulun na. Buy one get one two get one free na. But I just need one pan. Why should I buy? Nang. Ba kata saya man ki kwa ba ki yo dai nong. Henry ki ku am kam to kan need yong. If Gandhi has already said that long time ago. We have enough for everybody's need, but not enough for a single man greed. Asa. Nang. Mudur lada gani ke mindset mo kamu ke yong pay nga mindset cerkai man reduce kita gi waste kita gi tu wada ngar semen personally man ngano du dong ken ni kom mana memo tang wa lerno plastik agam tu just kursi guilty yo nanti ba memo tang wa guilty yo guilty na du dong ken bai ti daw man da bam one le bo gi sep po munakan thap gi po gata thap gi po ye tengah hadu kan ni man praktis ya gata man to wi man to nag habits kata sa wadi gi perlo kala nga am ki perlo kala man chino gi gam tu tengah rap ombi snyau guilty sa nga try sa nga man no gi gam tu tai jo ang gi jo ne ba la ang gi diligent ke la kana gi to kita definition kita ul kata kita mem kan nobody give a shit kata mem auri kita ma tangwa gawi gi tactics jo lagi di perlo ka mana no yang tu ki lerm lajit pite plastik mau ki pisirta begitu der lerm jit pite plastik mau ki pisirta hagatan dugil teman malang ba gater kom igi man even though man wrong go atau kamu curse ki kita ki kan kita man just you convince ki to no gi ta teman lang ba gatan ki kan ni kat man no gi kemu gitu kinten tenan nak kira But my waste, no? Waste. By example, laughing. I always believe that learning starts from the cradle and ends in grave. So I'll stop learning when I go to the 10 feet under. The ngadang le we go course ani ha na yi ga we to yi waste. Po ignu. Em ga certificate course, diploma course ko bi am. The champion Jen perkat orang begini ke waste kamte no right it's a very complex sisa very complex ke ni ke Jepang ke waste jadi dah man nga jo perkat awan ke ni la ke wi go am kam hi kan ni educate ke bro ke man south Jepang ke waste kete to nu kus nu nga le nei ti da wala le ai ke ni ke study la sa ko register ke ni ke course la ba ko aus south Jepang ke ni ke waste nga te men yo na ba kan ni ke waste is found in the planet and in the sky ma kan ni ga yi kini ki yi khut ki kini ki waste na kini ki dead satellite ni kini ki yi tela it's in the space also there's so much waste ta ba ki ko wi ri kan utli cho ki satellite ki go pen her gi kan utli ni satellite ki function de so it's become a waste ta kini ki waste kan ni ki waste chambi wa Chini chajila cha deepest ocean chambi waste. Nto di te man ginin go surface ng ocean la chambi amini wada chambi wa daki spa mile ba amgi kinja karan nang hagi ocean ki man pelangi ki waste pelangi ki chi thaulan thai te chambi wa daki spa mile amgi sek ki waste wa collect ite Lerakam ni continue bagani kom not jab kom lab si sang iman sakawan snem yodor pi wau you sustain mau you pena ini sakawan snem mu Beijing sekan mo mem to ba mo kani ke waste issue it shouldn't be a problem sa ba ga wi to ku bon ki waste to ku you reuse recycle ku you la mo
ki waste ku bon da ku je la reuse le recycle te made ong hi man serious si ma man serious si ne government la ne government em ka policy ku man ka wa ye be solve ka man ada level yang ki chino ki thaw la sa the first to important ni ka step the segregation. Unless and until you segregate waste, you will never be able to solve the waste problem. The once you segregate at source, half the battle is won. Ba mani you segregate the modati be snong kam gini ki biodegradable kini ye apply cha compost lane ye gulai china ammonia china you know lane kan ye ki china chi energy le no ti kini kan ni than mon kini ki e-waste ki medical waste kini waro gua em ki open em kam yang ki ye ki use bang no lane em use ki la kam kini ki waste ki wam ye de pen em kam senong kam gini ki plastik dok plastik em ki recycle em ki color plastik kam gini ki plastik chip mo kita man kle lang waga foil waga yi kita man ha no gitu one you be gitu ne ba plastic is petroleum base ne ba plastic mi kan petroleum no plastic is a byproduct of petroleum the kini ye ki Hakaniga Waste Management Rule 2016. Kan kam gani ka rule ang wato ye gini ye gi pelang dem netewe benem kam gi niki industries ku am gini ki big furnace gini ki big you know kini benem kam gi am ong gi RDF refuse derived fuel gini ki plastik ye gi la ni ye gi benem kam sa mot kam i than suk bhain ma ye gi benem kam gini ki cement plant. The cement plant like kemen gini bah that's alternative fuel for them. What kini menurut kita kemerten kate nang? Kita kemerten kate man kai problem long itu. Tapi itu angki legacy waste. Itu udah nak di pause nama itu. Dari plastik import kah? Nang? Plastic will take many years to you know. Tapi itu ye ki menret benda ye ki dry dan nanti kita ke soil pen lagi gitu tu ki legacy waste ki plastik itu ye ki pen am kam itu hagini ki cement plant kita ki ongi RDF refuse derived fuel sa kini woro it's there in the rule tangwa man puyo ai ginang ilam go ben berkat kam ta sa you even read this kind of rules lene ki Mat ka waste this kan to man ga man em gi example kam ga Singapore has done a very good job on how to deal with their waste nang Singapore lagi ku ja kare the ki em gi yang ki man ki you kam ta sa ga waste management is perfect in the world man ko best do ki wat ki wa mi ne ka ki ti wa thang gi nang they call it could be new soil something sa kita kan penam kam ki kendau wo develop chocho ki island ki sa em go video yo sai te lagi tangwan they have a system in place with regard to waste Sini kam yo phi ki ga state India go rapman ngam puyo seman tangwa ngala pure he nang ta lada ka ba IT por wa iman hajwa man perchang ole research nang internet Malka Pondicherry is one city who are doing very well, sir, with waste management. Ki ME system, but after all, it's all system. Let you have a system in place. Yes, sir. Man ngahayu yung let the opportunity iye bela hila isa. Untai ba. Teman kita state teman ti bahasa tang ngajus na ya ongi Sikkim they have a system in place. Say for example gam ongi chasurok lam yo no mbam yo Sikkim tang ongi gam tenang teman I can understand ma mandur tu Sikkim lile waji control nang ta kawita ki vehicle ki once Sikkim myo agulai cha internal lang they have to park in ki
man hab gi park itu dem ne te haban gi chim lagi local taxi wan yo lai gi cha chigi ti chigi tai tourist spot kita to ke system gi skim sa Mandi ki barm hoy siap sport. mundur untuk kami take for example ma ki kri Assam ye gi wan spot hadu hai ta ya bus terminal spot ta da bus terminal ma is a good place te ki hadu hai tu wan ra gi te ki le yo ki te nei tu wan ki bus ki kri Assam ya de ki online cha chnong plen online chnar tiang online cha sara man ki kri yong te ki le ye gi to ki te ri dang ba man do lai wan chi ki thao yong ki to ki yong ki bro te ki yong ki bro to the train chai ki the train ki with regard to west te kim no ade ki ba boy ki kondon la dem gu kdoi ki la de chem pi do license la ni mot kam te nong te man ka state ka suk nong u kdo la de to ki bro yong ka menurut kami man la do implement kam ka tek system te wan gana Assam la ne wan gana Tripura te wan gada kasino jam na yam sang te chen ku rang pi nong mi nong kat po ka sita te se wan de i bai di fain chan spa tang ka nong mon le le da to wan snong kam te kat ho lai ki si in to yong i te mon no nong le ku ma no yong i na ba de chem ku to o de stom nong de fain go san spa la do tre chnong de stom o de e go nong mon kam te kom sa ko wi to ka te se we kening aja kelam hai gini driver association yang ilas kewi yarap ko yoki bro ngi Yarap buat kursa bon. To ai. Betul lah. mudur sekan nutli ki keri dami ambai nga ka dosa itu no ha yi luti ola cha amlarem dekispa tli ka chisngi ki keri Assam Asam. julai mem bichni ki mo te ki lok man ong man the government em go policy gom kate wa ho in one ki wan ra gi bro tang wan gi do a ta bus terminal te dem ne tu ki la yang gi le ne daw em gu ne liwan ne ni liwan ki kit bang gi tu sta entar dong gitu la mentai ti in yong in la da bon kata teman kun pam la dia bogeri The boy kam ke temo kam ke stadium ini bah connect ko ka yung Tripura. Tripura. Jadi boy jinjaran. That is good question. Kata tat ye ko man sa. Ke ye ko man ni bah senang mudur tu kam ka kata to observation, very good observation. Mudur tu em ki keri guna Shillong ki lai jam Mizoram. Mizoram. Teman ti Henry man any problem can be solved. Sah, man kam kita ye baik saya boleh. Man ye pi identify man ki kam kita man. Te kita teman lah lagi sah. Bak getet dengan bahar reduk haiten. Cuma kam tes temat ki kri Assam la yang man am ki kri Assam ko ma mot ud la ki dukat chini Henry em go la chedo selchar. Henry man kita ye ba em saga kenda mechanism go check ye Ama ye bagi man gua check man kad gi tourism man gua la ki wan ki kad gi te ye gua travel man gua ni la direct selchar man they can go. Let man te judgment. Taman tang hapan tip bagi bro to phangatet ke la khoj la jingar ro kam maintain gi ke yin sa. Mas dang ke ni. Marap tip hi to district ni ke state to dari jam wes. Taki la rap ni. Ambai gini uro to ujian evil dua. Nele ti sunura. Ambai sedang kan uro itu to. Nele di sana. Itu dah mana kena fitan tu ye tu welek ki sikim nong. Hampir man India man pet bagan ni man bon gi delek gi ka tu system sakan ni. Yo fi kam ha Chennai la nong. Ki le da chong pia po ga gri yong Chennai nong mudur ko mai gri nong. U bam ngende phi le da bam phi won o de em kun cha box wo po gi ti check ro nong. Nam ta da le u discret le mcha gi po gri. Ne phai le man le mudur pra mudur ima mudur chilok elai nong. Le pra im mem ko passenger de gi teman em ong hoi nong describe ra i tam na ki no cha ang le chem sarkar iu kun top hi na sha vi ki man follow ki ka rules mi nga ko vi ku su ko nong ha chana yo man chit na chit sang go sa ka thau tangwa kat ye smoking nong man kat ye describe sa we yo ti pore lai wo pam tu nong em pro describe rock tang wi lam em
Gunut ki bro describe na tak du hai thau Tiki smoking smoking zone. du hai ter ni describe ki bro hadu kata ji ki bro ga respect na ga law yang ga government yang ki dengan perkat yang i sini yo serok ke tan bri bro em nong em ong Mai de cheki cheta la em le wa ta wa chem nong wa ta wa ko mo for line ni dev describe pa phi dukan cha mai ki ga le di ngam tem tem ani no smoking area ni la kwa di la hai tai man em ga smoking zone chai te vin nga dok ngam te jan sa sa phi chingai ha man la kwa scratch ni ap li to vi ni kwa teman nga mali vi man admire ha suka man ji sangi sa ji na ji sangi Kalau it's all ke respect sah. Lada beromi kalau teman. Wan ni sah. Tama perkat biji sini dan lerap strict ki polis rap strict itu tu anggi polis rusi ta. Cek helmet polis tu anggi polis rusi tu polis na. Kok bisa. Jadi kita dah sedang nak go, omak kita urut tu sedang go ni individually. Atau the bill the system atau freestyle. Hari le jongkar mana. Ki bro ki chobar ngayo ki plastik kam ki klong plastik kam ki yila ki la chem ki em chrot yung ngam tu se tu la nong ki cha mai ki tre yung hoi ki hap thang bai ki de thang phi man ho no de no lam hoi man try ki kaum ti ba heaven cha sa tang kam te chen cha ki Kau kena mi por wa. Atet u por em England no, teman em oleh ke Scotland. Tesau kita ke family ha Glasgow, terkena Glasgow sa. Tu tri yung tu jagari. Man em is tu jagari lah sebenarnya. Te em kita ki klong ci plastik. Tem te hab ulai ke bos ngau ya kiu ngang. Yo li no klong plastik. Ai lu no kita ki klong. Teman apa mesti tahu no lah em. Ki color hai ni. Ki plain. Ki green hai tu. Ki blue hai tu. Jari color li no kita ki klong. Segawin ga example man hai por wa. La cha Turin, ba cha Rome. Ta kata ko lai ta ke international Tramadre mod ikitin yang Latin means moderate. Kata ta ke moderate festival sa. Ta tera wan burun kalain berthai. Wan. Teman kita ki host kita senyau tho gi wa ki buru wan kalain berthai wan ni cari culture gi. Ti ke west teman da senyau tho bagi. Ke west la em system no. Hai ten rambo gi. Hai tela sar na rambo gi ki than ban yang gi kina man gi kina khalo ram tu sar gi wa kina college na ji. Ti kita wa yang motor ngam tip ju kelam Italy ki. Tha panyo ki ni ves. Nsa. Ti ki pa gitu ang no ai te tu. Mula ta di paper no ai tu. Ta di plastik la no ai tu. Ki embon tele se ki mam segregate kudu kam si sini tu ang gitu blue green ka ye nang. Te mod ki biodegradable ke non biodegradable lagi ke non biodegradable la em ki pun jan the segregate ha ni tu sa man ke point itu mod resuk kita man ong pu cycle or recycle man ong lai wan la resuk sa Gatu tani khana pe gatu la pe England nomre gatu perlok ke tu ya pe gatu kam te ga system teman kata ha kin ki da am gina lagi thau man kita gi glass wan ki klong ki man ki debo ge ti dur ki color laga jang ki color yi sa man uni wa jinger hetu hi wa yerngam hetu hi debo ki jaja man ketula suk sa manda recyclean gi man kita ki color laga jang sa computer wan ne ta na bar ko weda stang man go ki thau sa taman ambai kami England hi kami England teman kecam hai por telang ang bet yang kong yosno hai tu sa por na yosno nang kong da kau khna re kende am jo yo da hai por liuron nga kan mu ba por wan sta ta ngi nga rastrimi tong mem tong gi timi Manchester to the Raines place in England ya tong ki kan New York slap hin sa hati hang Manchester kan New York slap ki tong gi ba so how inch so how centimeter mer gam ta tong well I come from a place where we receive 500 so
Manchester is plain sailing sang ki. Tegam teh hi. Kam teh. Menduk sur kop stri. Slap kilam duk kop stri. Tegam teh. Ambil ceki dah man. Kita jor kisa tang we ngatang ko stri buko ga. Anda man ngatur slap je ya. Ah. Ambil maki kau news lah baru wan ni Oh, dah. da stom kisa. Hampir terkerai bipat lah dah. Lipat terkeras iyo. Hampir orang makor ini. Tama dia terang nak kecam mana Baik, por kecam. habis yor kecam mana. Chamba. Tang ki ni pi nang wa kam te ki bru roi nang te ki yung ki ro all heated. Hajung antam tu kam ni da Kam por ni terang tu kecam hala man apa nak apa yung antam. Chicken. Ah, heating system gede biang tu. Man kibar apa jen mo? Right, heating system. Mana apa bagi perom kadang abi perom kadang sama bang na. Nampun so naik kuat kat tu saya menurut saya perom. Second Hagawi podcast. podcast ngai jenau yok yang kursuwi podcast. Te chwa pun kuri ini podcast ida kentup lang ba kata history yang kecain tia ya kata ga jingko nawi na hap sedang na semen ma kam pi. Da yo message pi bro yang i audience yang i bapak juga ni podcast yang i ni. Men hawa pun kut tengah orang kam ni na ke i kam ke jaj bru mo mana orang jaj bru ngai orang ba kentup i bro mo ke i mani ke jaj bru ko emperom mto ko emperom mto wa written history tempat emperom i gini ki legends ki folk tales ki stories kini bro to ki jimut mo Tekete to kuwi ko i kam ke jaj bru kan ni kam tam ki kna kro ni ke generation kan ni to sa thui wa kini param to ki wa khna i kini to ki roots kyong i kini to ki roots kyong i man am kamu sa thui ki ni param yo tip i pe ya to leng ba kini param sa ti arwan man hawa pa ni perthai ko man kan ni Bun gini kijing mo man ke waste to ko wi ke environment issue to ko wi nang teman i yakini la gini ki indigenous knowledge ki wada hikai mundur man pet bhai teman yo jing hikai mundur hewi to kamon ne ki kini ki river ki wa mo i de hikai i to tip buram ki ne ba angi wa ki wa am to du ki man ki living i consider ki to kam ki living entity nang teman ila de chimi de teman sang tu to buram ki ki wa ni ba keni wan dawira ban ki i ya ka mandrit man ko win yang iyo man ki biang biang wa nang ni ba kete ko wi tuan ke prediction ki bru to wa ka third world war to man ka wa keni which is possible ko keni sa teman i kete ko wi to ko kam ha perkari kamu man kan ni la lepat pi kini ki spring mo kiwa ki thulu ki waju MP sedang ki duna ni terus ki gini lam tip hai temot gini lo doi nang ba gini ki uslap yo hai uslap kamu jo yo eleni rapjor la yo man andre emani gini ki bo retain ya water buro gini ka uslap yang i toi bo cha bangla nang te ko ko wi to ko kam ha take care kenang wala ba mo yu im klam no teman te hewi to lang wete teman itet i jap i jingar i kho i jingar im kama tu ka klo ka jam kamon penne i environment yang i ba mo ngan ni ka perthai bro ga wi di manjur ki kita ki khanyaw tli kita ko ngi sustainable development goals ki wato dia manjur ki bro ka perthai ki president ki prime minister yang giri wo achieve gini by 2030 Ilewang 2030 la gani ko ta climate ni ka global warming ni climate change teman nei tidak man bo gini ka wo achieve by 2030 tu tori ongi wa kita man chinga hindra kini to ja ki kan ni de yoi ichit de yoi to de kam jo nang kan ni de yo ya de yo wai ya mo ki tong ba je ki di measurement yang ga ya ga chit ya ga ji ma de yo ki mong myo de ong was nya wa pisne de ong pa kini ki data sam ki nang it's all ki in black and white teman kata to ko ong wa have take care gini ka planet there's no second planet
ki yung Elon Musk yung vi kan in the plan yo la cho Mars yo but not wang kaman right and right yeah to la daman gala ite only Elon Musk and few billionaires will be able to go there i ki puru khian i hai ni hunai teman i ni to take care isa tera ni It's a nice message. Tadi am terni ba sebenarnya chan gimana up juga ni podcast lah. Yo if jing sebenarnya ke history yang bro jan tiara bon jan TV nga bonum TV tene kana bi. Mana ni podcast TV saya tahu man senyap man katne wadang kelam sang culture senyap nang kuat justru kelam sang culture. Nah culture yang ibu ngam putip kata nang ada tahu. Dengan sekarang ini cuma tahu ya bagi presentation yo dive yang ni dapat cengah jo. Ngamilu. Dan tera gurpet kan ni podcast tu kan ni. Baik mana listeners. Thank you so much. Kau belajar punya gurpet begini podcast tu kon. Kublai Peace out. Cep.